Kifungo haiko kitu ya kucheza nayo. Karande ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Kifungo inaweza hata mtu, karande yatuma umuntu hata jina yake inapotea, n'izina rye rizima. Kifungo inaweza hata, karande yatuma hata adrese ya mtu na adrese z'umuntu inapotea, zirangira zikazimira rwose. tu ya nini? Kubera iki? Ina watu walifika kudunia, hari abantu bageze mu isi hatujue trace yabo, ariko ntituzi irengero ryabo. ina watu walizaliwa sawa wewe, hari abantu bavutse nkawe, ina watu walisoma sawa wewe, hari abantu bize nkawe, ina watu wanavaa sawa wewe, hari abantu bambaye nk'uko bambaye. Wakati wanafinikwa ama wanafungwa, ariko igihe bafunzwe hawawezi onekana, ntabwo bagaragara. ina watu ambao hari abantu wanachezesha kifungo. bakina na karande. Ndugu, nataka Bakristo, muvandimwe, ndashaka Abakristo hii kitu muelewe mzuri. iki kintu mucyumve neza. Kuamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo haimaanishi kama kuna mitego ya shetani ambao ulishakupita. Ntibivuga ko hari imitego ya Satani wasimbutse. Kuna vifungo vingine, hari izindi karande inafuata mtu, zikurikira umuntu, kwa sababu kubera mtu anaweza funga spirituellement, umuntu yafungwa mu buryo bw'umwuka, ama mtu anaweza fungwa kwa mwili, cyangwa umuntu agafungwa ku mubiri. kuko vifungo ya mwili, hari karande z'umubiri, kuko vifungo ya kiroho, hari na karande zo mu mwuka. lakini kitu mjue, ariko icyo mwamenya, mtu akifungwa kiroho, iyo umuntu afunzwe mu buryo bw'umwuka, mwili yake, umubiri we, hata ufanye nini, uko wabikora kose, sababu spirit ya mtu, kuko ubugingo bw'umuntu ndio inaongoza hii mwili. nibwo buyobora umubiri. Mavazi yenyewe unavaa pale, imyambaro wambaye aho ngaho haiko tu ilitoka kwa tayari, ntabwo ari uko yavuye ku ni mutayeri, mawazo yako, ni ibitekerezo byawe ilienda kwa tayari. byagiye ku mutayeri. Toke spirit yako ikiharibika, ahubwo iyo ubugingo bwawe na mwili bwangiritse, yako haitakuwa mzuri. n'umubiri wawe ntiwamererwa neza. Tulisikia habari za Abrahamu. twumvisha amakuru n'amateka ya Abrahamu ni baba Aburahamu. yetu wa imani. Aburahamu ni sokuruza wo kwizera kwacu. Alikuwa kwa Uri ya Wakaldayo kule kwa Tera. yariyo hirya mu Bakaldayo kwa Tera. Alitoka, yaravuye, lakini descendance yake, ukoo yake, ariko atoke karande ziwabo, karande ziwabo ntabwo zamuretse, hazikumwachiliya, zakomeje kumukurikirana. ziliendelea kumfuatilia. Kubera iki zakomeje kumukurikirana? Kwa nini ziliendelea kumfuatilia sasa? Twebwe Ni kwa maana sisi dufite inkomoko mw'isi y'umubiri, dufite inkomoko mw'isi y'umubiri. Bo, ni kusema, ni ukuvuga tuko na nafasi tunatokea kwa njia ya mwili, dufite inkomoko mu mubiri, tuko na wazazi ya mwili, dufite ababyeyi b'umubiri, lakini tuko na wazazi pia ya kiroho. kandi tukongera tukagira ababyeyi bo mu mubiri. Tumezaliwa kwa mwili, twabyawe mu mubiri, tunakomana kwa mwili, dukura mu mubiri, lakini kwa neema tuliyoipata, ariko kubw'umuntu twagiriwe, Biblia inasema Biblia iravuga ngo waliompokea Yesu abakiriye Yesu aliwapa uwezo yabahaye ya ububasha kuitwa watoto wa bo Mungu. kwitwa abana b'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Pale ndio kuko chance, aho niho hari amahirwe, pale ndio kuko bahati. aho niho hari amahirwe. Waliompokea Yesu abakiriye Yesu walipewa uwezo. bahawe ububasha. Kitu wanaita uwezo icyo bita ububasha ni kusema haukukuwa na rezo ya kupata ni ile kitu, ukuvuga ngo ntiwari ugifitiye uburenganzira bwo gukora icyo haukukuwa na kintu, nguvu, nta mbaraga wari ufite, lakini sasa uko na nguvu. ariko ubu ngubu ufite imbaraga. Kugira ngo iriya karande y'inkomoko y'iwacu, kusema ile ukoya kwetu, kugira ngo ubashe kuyivamo, kusema uitoke ndani, upate kuitoka ndani, kugira ngo uyivemo, ni wakati ni igihe ile ya zamani ya mwili inavunjika, ibyo bya kera bivuyeho, sasa kunaonekana ingine. hanyuma hakagaragara ibindi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nataka tusome neno la Mungu. Ndashaka dusome ijambo ry'Imana. Tusome pale kwa Marko sura 5. Usome igitabo cya Marko ibice 5. Kuna mambo nataka nizungumzie Hari pale. amagambo nshaka kuvugaho aho hantu. Unasoma mstari ya kwanza na ya pili. Urasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Njoo tusiende mbali. kugira ngo tutajya kure. Msomaji anasoma pale. Musomye nadusomere. Amen.
Marko ibice bibiri duhereye ku murongo wa mbere. Yesu akiza ikirema gihetswe sura 5 ibice bitanu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Afata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuboheshaga ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuboha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no mu misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira ataka n'ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, umwana w'Imana isumba byose? Murahiye Imana ntunyice urupfu rw'agashinyaguro. Kuko yari amubwiye ati, dayimoni we uvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo niryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Amen. Atia pale mwikale. Biblia inasema wakati Yesu alikuwa ndani ya Injili, Yesu ali mu butumwa, alikuwa na mtu mmoja. hari umuntu umwe. Biblia haiseme jina ya huyu mtu. Biblia ntabwo ivuze izina ry'uyu muntu. Biblia inasema ariko Biblia iravuze ngo namna gani alikuwa anafungwa. Ni gute yaraboshe. Biblia inasema alifungwa na mapepo. Biblia iravuze ngo yaraboshwe n'abadayimoni. Na watu saba aliona anafungwa na mapepo. Abantu babonye n'abadayimoni. Wakaleta masenge tu bamufunge. Bazana imigozi kugira ngo bamubohe. Bakristo acha niwaambie. Bakristo reka mbabwire. Mtu mwenye anafungwa kwa ulimwengu ya roho, umuntu ufunzwe mu buryo bw'umwuka, hawezi mumetrize kwa ulimwengu ya mwili. Ntushobora kugira icyo umumarira mu buryo bw'umwuka. Hawezi leta utaratibu kwa ulimwengu ya mwili. Ntabwo wazana gahunda mu buryo bw'umubiri. Huyu mtu Biblia inasema uyu muntu Biblia iravuga ngo pepo zikamtosha kwake. Abadayimoni bamukuriwe. Unajua hakuna mtu anaikaraka kukaburi. Nta muntu ujya wicara ku marimbi. Hakuna mtu anaweza enda aishi mukaburi. Nta mtu mzima. Nta wagenda ngo ature mu marimbi ari umuntu muzima. Mapepo zinapoingia ama mtu anapofungwa, iyo umuntu aboshwe anaweza fanya mambo tofauti na watu wengine wanaweza fanya. Yakora ibyo abantu bakora bitandukanye n'ibyo abantu bazima bakora. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo walitafuta kumfunga haikuwezekana. Bashaka kumuboha ntibyakunda. Kwa sababu alikuwa anafunga. Kuko yarafunzwe. Na wenyewe walitaka kumfunga nao walikuwa wanafungwa. Nabo bashakaga kumuboha nabo bari baboshe. Nataka nikwambie kitu moja. Ndashaka kukubwira ikintu kimwe. Maisha ya mwanadamu, ubuzima bw'umwana w'umuntu, inadependre na Mungu mwenye aliumba mwanadamu kwa sura yake. Burebana n'Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Kufunguliwa yako ndugu, kubahoka kwawe muvandimwe, haiko juu ya kitu chochote. Ntabwo ari ukubera ikintu cyane. Anaye ruhusa ya kufungua maisha yako, ufite uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwawe. Mungu pekee. Ni Imana yonyine. Mwenye aliumba wewe, yakuremye. Fasi unafungiwa ahantu bohewe. Kama unafungwa na mila za kwenu, niba ufunzwe na karande ziwanyu, kama unafungwa na desturi ya jamaa, niba ufunzwe n'umuco w'umuryango, kama unafungwa na laana zozote, niba ufunzwe n'imivumo ya yose, ndakutangazia ya kwamba ndakutangariza yuko kuna mtu aliyekuja kwa ajili ya kufunguliwa kwako. Hari umuntu waje kubwo kubohoka kwawe. Biblia inasema wakati Yesu anafika msinagoge, Yesu ageze mu sinagogi, wakamupa kitabu ya Isaya. bamuha igitabo cya Yesaya. Ile habari tunaikuta
6:1. ayo makuru tuyasanga muri Yesaya 61. Biblia inasema roho ya Mungu iko juu yangu. Biblia inavuga ngo umwuka w'Imana uri hejuru yanjye. Amenipaka mafuta. Yansize amavuta. Ili wanyenyekevu habari njema. Ambwiriza abantu ubutumwa bwiza. Wanayefungwa wapate kufunguliwa. Ababoshe kugira ngo babohoke. Wanayefungwa na desturi na mapepo wapate kufunguliwa. Ababoshwe na karande n'abadayimoni babohoke. Wanayefungwa juba siinuke wapate kuinuliwa. Ababoshwe kugira ngo batajya wanayefungwa juba siwawe wapate kuolewa. Ababoshwe kugira ngo badashaka bagire gushaka. Wanayefungwa juba sijenge nyumba wapate kuijenga. Ababoshwe kugira ngo batubake ingo bazubake. Hakuna kitu inamshinda Mungu. Nta kintu na kimwe kinaniye Imana. Wakujua kama hakuna kitu inamshinda Mungu. Kumenya ko nta kintu kinaniye Imana. Yesu alifika kwa Lazaro. Yesu ageze kwa Lazaro. Na anamaliza siku 4. Amazi iminsi 4. Iko impossible mtu anamaliza siku 4. Ni bidashoboka ko umuntu amazi iminsi 4. Utie mkichwa anaweza ishi tena. Hanyuma bikavugwa ko yakongera kubaho. Haiwezekane mtu kama ule. Ntibishoboka ko uwo tena apate maisha yakongera kubaho. Lakini kwa sababu ariko kubera ko ufungulivu haipatikane tu kwa jamaa. Kubahoka bitava mu muryango. Ufungulivu haipatikane kwa masomo. Kubahoka bitava mu mashuri. Ufungulivu haipatikane kwa connaissance yenyewe. Kubahoka bitava ku kumenya cyangwa ufite. Kubahoka inapatikana bigaragara kwa mwana kondolo ya Mungu. Umwana w'intama w'Imana. Yesu Kristo. Aliwa Yesu Kristo. Unapomwamini ni wamwise. Yeye binashindikana kwa wanadamu. Binaniranye ku bana b'abantu. Itapata solution. Isabo ni igisubizo. Yeye wanadamu hawawezi kufanya. Abantu badashobora gukora. Yeye ataifanya. Wazabikora. Biblia inatuambia. Biblia inatubwira. Watu walishindwa. Abantu barananiwe. Kumekiriza uyu mtu. Ufata uyu muntu. Lakini alipofika mbele ya Yesu. Akageze imbere ya Yesu. Mambo ikabadilika. Ibintu birahinduka. Atangazia mtu asubuhi. Ile ilishindikana kwa wanadamu. Wako ipate kuwepa Yesu kutana na Yesu leo. Na Yesu akufungue. Nyumba yenyewe ilishindikana. Kutana na Yesu na wewe ufungue. Mambo yenyewe haiwezekane. Ndio walishindwa. Walishindwa. Lakini haimaanishi kama Yesu alishindwa. Ndio. Ndio maana kusema ya ustahili. Lakini kwa Yesu anaweza maliza yote. Haleluya. Biblia inatuambia wakati Yesu anakutana na huyu mtu. Yesu hakukuwa na shene. Yesu ntabwo yarafite imigozi. Yesu hakukuwa na makamba. Yesu ntabwo yarafite imigoha. Neno la Yesu. Ariko ijambo rya Yesu fika kwa mtu. Rigeze ku muntu. Linasinda. Liranesha. Kitu yote. Kimwe cyose. Haleluya. Haleluya. Alipokutana na Yesu. Ahuye na Yesu. Mapepo zikajua. Abadayimoni bamenyana. Kama hapa tumefika. Ahangaha tulikutana na watu. Twahuye n'abantu. Tulikutana na watu. Twahuye n'abantu. Nimeanza nimwambie. Kumba reka mbabwire. Huyu mtu alikuwa na wazazi yake. Uyu muntu yari afite ababyeyi. Jete alikuwa na mapasteri yake. Ndashaka ko yakumwe na pastor Bibi. Pastor alikuwa na pasta na ombeaka. Pastor kuko yari afite ahantu. Tulikuwa alikuwa na marafiki yake. Yari afite inshuti ziwe. Alikuwa na watu wenye wangemsaidia. Yari afite abantu bamwe. Lakini hawakuweza kumsaidia. Kwa nini hawakuweza kumsaidia? Batashoboye kumufasha. Afera ya huyu mtu. Uyu murimo w'uyu muntu. Bila kutana na Yesu. Yasabaga ngo ahure na Yesu. Kutana na Yesu. Kufunguliwa yako leo. Kubahoka kwa uyu muntu. Haijapangwa na mtu. Nimesema umuntu. Kuinuliwa yako leo. Kuzamurwa kwa uyu munsi. Masangazi. Aione mamuyomba. Aione matate. Aione marafiki yako. Inaangalia Yesu. Ndoa imeshindikana. Inaangalia Yesu. Pesa imeshindikana. Inaangalia Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Amen. Uyu muntu akakutana na moto. Ahura n'umuriro. Pepo zikaona. Abadayimoni babona. Akasema kwamba baravuga ngo wewe jina yako nani? Wowe witwa nde? Wewe ni nani? Urinde? Kitu gani alisema? Niki yasubije? Alisema sisi ni jeshi. Aravuga ngo twe turi ingabo. Acha nibambie. Reka mbabwire. Kuko watu hapa. Hari abantu hano. Majina yenu imesabulikana. Amazina yanyu yaribagiranye.
Lakini acha nikwambie, kuna mfalme wa falme. Kuna kitu Yesu anaweza fanya. Kuna muujiza ya Yesu. Alipokutana na Yesu, mambo ikabadilika. Ninatangazia mtu asubuhi ya leo, mambo ibadilike kupitia Mungu. Waimba sababu ndoa ipatikane kupitia Mungu. Waimba sababu. Haleluya. Tusome neno la Mungu. Adusome ijambo ry'Imana. Twende ku Marko 11. Ariko 11 pale tu. aho ngaho muri icyo gitabo. Marko 11. Ariko 11. Oh, haleluya. Amen. Tusome mu izina rya Yesu. Amen. Baravuga ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Yes. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage ni Betaniya umusozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be, arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane, kandi nihagira umuntu ubabwira ati ubabaza ati ni iki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti databuja niwe ugishaka. Nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho imyenda yabo akicaraho. Amen. Amen. Hapa kuna habari moja. Hari inkuru imwe. Biblia inasema Yesu alipotaka kuingia Yerusalemu. Yesu ashaka kujya Yerusalemu. Biblia inasema akambia wawili kati ya wanafunzi wake. Abwira babiri mu bigishwa be. Akasema mwende. Arabya ngo mugende. Mwana punda moja amefungwa. Hari umwana w'indogobe ufunze. Biblia inasema alikuwa hajapandiwa. Biblia iravuga ngo nta muntu wigeze akigeraho. Walikamata punda, bafata umwana w'indogobe wakaifunga. barayuboha. Wakati waliifunga, bamaze kuboha, wakaisuia. barawurinda. Kazi ya punda umurimo w'indogobe ni kubeba vitu, ni ugutwara ibintu. kazi ya punda umurimo w'indogobe ni kufanya kazi, ni ugukora imirimo. lakini aba watu ariko aba bantu wakaprive au wakasuia, barinda cyangwa babuza, wakakataza hii punda, babuza uyu mwana w'indogobe, wakamfunga pale. bamubohera aho ngaho. Walipomfunga pale, bamaze kumubohera aho ngaho, Yesu akakumbuka kwamba Yesu yibuka yuko lazima ingie Yerusalemu. agomba kwinjira muri Punda Yerusalemu. ni mfano ya mtu indogobe ni urugero ambaye rw'umuntu, anafungwa umuntu uboshye, fasi moja, uboheye ahantu hawezi kufanya kitu, nta kintu yakora, hawezi kufanya kazi nta yake, mirimo yakora, hawezi kwenda fasi, ntabwo yagira ajya. lakini kitu yenye iko pale, ariko ikiri aho ngaho kuna ufunuo yenye nimepata pale. harishurirwa na habonye. Ufunuo iko pale ni nini? Yishurirwa na habonye ni iki? Biblia inasema, Biblia iravuga ngo Yesu akamwambia, Yesu mtu arababwira, akibauliza umuntu nagira icyo ababaza umwambie umubwire, mwenye nayo anasema databuja aravuze ngo anahitaji. aragukeneye. Hata nikwambie Reka nkubwire, wewe unanisikia uri kunyumva katika asubuhi ya leo, igitondo cy'uyu Bwana anakuhitaji, Data aragukeneye. Mungu anakuhitaji. Basi walikufunga, basi walifunga maisha yako, basi
Yesu iko pale kwa kukutosa kwenye walikufunga. Yesu iko pale kwa kukufungua. Haleluya. Hakuna mtu mwenye alijali ile mwana punda. Lakini Yesu alikuwa anaona shida yake. Alikuwa anaona ya kwamba zingine punda zilikuwa naenda kwenye kazi, lakini ile mwana punda alibakia pale. Haleluya. Nataka nisungumuze na mtu. Kuna mtu ataheshimiwa leo. Kuna mtu atapata heshima kupitia ufungulifu ya Yesu Kristo. Kitu ingine inanishangaza. Punda hii. Haleluya. Punda hii mwenyewe alifungaka. Haleluya. Wakati Yesu alipangia ile punda, mambo ya ajabu, watu walioifunga, watu walioona bure, watu walioiona bure, watu walioiona haistahili, wakasema sasa ni wakati ya hii punda. Wakatandika mayani, wakatandika manguo yao, wakashuka mbele ya punda. Hata ni wainforme watu wakuona tena punda, juu ya punda wakaona mfalme wa wafalme, juu ya punda watu wakaona utukufu. Haleluya. Sasa nilikuwa nasoma hii habari, nikajiuliza, Yesu hakukanyaga kwenye ile manguo, lakini punda ndiye aliyekanyaga. Kwa nini punda alikanyaga? Watu hawakuona punda, waliona Yesu. Asubuhi ya leo watu waone Yesu ndani ya nyumba yako, ndani ya kazi yako, ndani ya business yako. Wakiona Yesu maisha itabadilika. Wakiona Yesu utakuwa tofauti. Wakiona Yesu magari kukatana atakuitika, mwenye kuheshimu yake atakuheshimia, mwenye kuonake atakuona. Asubuhi ya leo ninasabiria mtu sasa hivi unaona utukufu wa Mungu, unaona ushindi wa Mungu, ubarikiwa na Mungu. Haleluya. Sasa nilikuwa nasoma hii maneno, nikakumbuka habari ya Mordekai pamoja na Naamani. Haleluya. Haleluya. Nasema mtu moja na wewe kukumbuke, wewe ulisabulikana ndani ya jamaa yako, ukumbukwe na wewe leo, wakukumbuke. Haleluya. Amen. Kila mtu aliona mwanapunda, kwa sababu alikuwa amefungwa, waliona haifai, waliona haistahili. Wanasema huyu punda, punda kwanza hawamukurake, punda iko pale juu ya kazi, lakini walizuia punda. Hata nikwambie, wenye niko wanakuzuia kuingia baraka yako, wakutane na Yesu. Yesu afanye kitu. Yesu akutoshe kwenye walikufunga, Yesu akutoshe kwenye walikufungia. Haleluya. Amen. Unajua, kuna wakati mtu anafika mu maisha ya anafika mu maisha yake, kisha anakuwa sije, hanyuma kaba sije ya watu kuongea ikiganiro ku bantu. Haleluya. Amen. Kila mtu anasema yeye anaweza penda kusema. Kila mtu anakritika, wakusema uko mfupi, wakusema uko mrefu, wakusema uko mbafu, lakini mwenye anakuyamaliza ile maneno yote. Leo simba na kabila wa Yuda akifika, haleluya, Yesu akamwambia wanafunzi, mmoja atawauliza, mwambie mwenye punda anahitaji punda. Haleluya. Acha niwaulize, Yesu ile punda ilikuwa yake? Yesu yondogobe yari. Yesu aliuzaka wapi? Yesu yayiguriye. Lakini ni profesi. Ariko bwabo buhanuzi. Ilikuwa unabii. Bwabo buhanuzi. Alikuwa tu ya punda.
ilikuwa tu ya sisi. Tulikuwa tunajulikana. Tulikuwa taifa. Yenye ilikuwa limited. Maana sheria ya Musa ilikuwa inasema mtaifa hawezi ingia mnyumba ya mtaifa hawezi ingia Yerusalemu. Yesu akawaprove. Akamwambia kwamba ile eneo mlifunga, wewe eneo mlizuia, kama niko naingia naye, kama niko natumikisha, kama niko nafanya naye kazi, hata zuia leo na wewe Yesu kutembelea. Heshima ilipotea ipate kurudia, adabu yenyewe ilipotea ipate kurudia. Simama tuombe Mungu. Amen.